рада всех вітаць сегодня на клубе вуснага гісторыка. Меня зовут Ирина Кашталян, я директор гэтага месца, гістарычная майстэрня імя Леонида Левина. И сегодня мы поговорим про нашу культуру памяти, что датычыць могілак. Мяркую, што тыя, хто тут собрались, неабыякавыя да гэтай тэмы. И инициировавши гэтае паседжанне, я таксама выражаю свою позицию и хотела пару слов закинуть, например, про могилки, якія были вось там, у нас за окном. Бачите фото до военного часу, як яны могли выглядаць в одной из своих часток. Когда мы глядим на карту 42-го года, где-то часток. Зараз все, что там нагадывает про некие подеи, это памятные камени департамента Европы, помник, разбитый очаг. Реально сегодня читала широкий документов с переписки с структурами про статус этого места. Или кому цікаво, можете вот так само глядеть, как аккуратно разваливается. Это экспликация могилок на теперешней карте города Минска. У тым ліку там есть позначение частки, в якой отбывались расстрелы и так само ховали ахвяров Минского гетто. Это не только могилки, это и место зничтожения, якое в 70-х годах знесли, а по некоторых звестки конкретно в 90-м годзе зусім зруйнавалі. Зараз мы спрабавалі ініцыяваць нейкі статус гэтаму месцу. Да гэтага нас падштурхнула сітуацыя з будаўніцтвам. Вы, может быть, ведаеце, паляпшалі жыццё гараджан, пашыралі вуліцу Клары Цэткін. Таксама, может быть, вы заўважылі побач паўстае новы будынак, бізнес-цэнтр імперскі, в якім апартаменты, в якім будзе басейн, там рэстаран і так далее. Вось, спрабавалі актывізаваць розныя ініцыятывы ў сувязі з гэтым. Я в першую чаргу маю на увазе таварыства аховы помнікаў, таксама яўрэйскую абшчыну, схадзілі на прыём да 2 намеснікаў Минвыканкама. Вось, мы думали, подал Астакович комплект документов, калі камусьці цікава, вось основа гэта гістарычная даведка, просто паглядзець тут і карты і так далее. Вось, з тым, каб надалі статус, в выніку прыйшоў адказ, реально недавно, прынята рашэнне ўстрымацца ад надання статусу. Тому, что отсутничают материалы навуковых даследований о размещении месцаў массовых пахаванняў и визуальные прикметы могилок, следы регулярных пахаванняў, агароджы и уваходных ворот. Ведаючы, что сама ўлада знесла гэтай могілкі, казаць, что вам не хапае визуальных подстав. И так само мне потрапила на руки такая переписка. Справа в том, что в Минвыканкаме есть комиссия по наданию назвам полным месцам у городе. Конкретно зараз это место называется «Зеленая зона». Не мае ніякої назвы. Была прапанова от невядомого товарища назвать это сквером ахвяр нацизму, при том, что вядома, что это только яўрэйскія могілкі і тыя, хто тут пахаваны, гэта менавіта яўрэйскія ахвяры. Слова яўрэйскі стараліся пазбягаць. І калі гісторыкі, якія ўваходзілі ў гэту камісію, паспрабавалі вынесці пратэст, пачаліся запыты ў розныя інстытуцыі. Што вы скажаце пра тое месца? Ну і таксама яны адклалі рашэнне да вызначэння статуса, у якім на цяперашні момант паведамлена ўстрымацца, але цікавая рэакцыя розных інстытуцый, я б сказала, збольшага гэта адпіскі. І таму пытанне сапраўды, як працуе, як дамагчыся ад адпаведных структур прызнання статуса такіх месцаў, якія, здаецца, з могілкамі мы ведаем, выкапваюць, пераносяць, зносяць, але тут яшчэ месца масавых расстрэлаў. Што яны з гэтым робяць?
Самый лепший отказ мне падаецца был от музея Великой Отечественной войны, где яны констатовали со спасылками на разные крыніцы, что это место похования 5670 человек, что есть разные крыніцы с позначением этих могил. Вот, и что они лічат, что присвоение скверу по улице Рецепкин статуса историко-мемориального места. Тут так само еще питание, может быть, после, может быть, Татьяна и Павел прокомментуют. Тут еще такие нюансы в деталях назвал статуса існує. Ну, вот конкретно, что яны это назвали статуса историко-мемориального места совершенно правомерно. Был так само забыт Институт истории, які ствердили, что, конечно, да, было обследование. Могилы массовые фашистского террора назираются в тым ліку на еврейском кладбище. Но поставить цікавый такой пассаж, что еврейское кладбище там располагалось на какой-то территории, существовало с 1868 года, в начале 70-х годов было закрыто, а в 90-м году ликвидировано полностью. И далее идея посылка на Минск Old New. Вот. Да, Институт истории. Я пошла на ту посылку. Вот, яны написали, да, а было ликвидировано полностью, сравняв с землей. Я вам прочитаю наступный сказ, який туда не вошел. Представители советской городской власти не удосужились даже позаботиться о памяти об умерших. Никакого упоминания, никакой мемориальной доски о том, что здесь было старое кладбище, не установлено до сих пор. Ну и там дальше про те кости, які вылазят на поверхню, и так далее. Вот так цікаво використання незалежних ресурсів для обґрунтування своєї позиції про те, що це такий явний приклад вирваності з контексту. Но больше за все меня так вразило, мы обмярковывали с Татьяной, что в связи с тем, что выстыматься, робить относно этих могилок, потому что есть вариант историко-культурной каштоўнасці, бо гэтыя могілкі, на іх хавалі шмат і вядомых людзей, гэта мае турыстычны патэнцыял. Что робить? Что есть еще так само вариант ісці в накірунку гэтага военного мінулага и, отповедно, статус войскового похования. Так вот, узброенные силы Республики Беларусь, это Мингорвыканкаму, отделу Московского района, кажется, мы в Московском районе находимся, на ваше обращение о возможности присвоения статуса историко-мемориального места погребению объекту сквер улицы Цепкин, Управление по увековечению памяти защитников Отечества там, сообщает, что месту погребения может быть присвоен статус историко-мемориального места погребения в порядке и на условиях, установленных Советом министров Республики Беларусь. В связи с тем, что данный объект не является местом погребения, вопрос о присвоении ему такого статуса рассматриваться не может. Что з гэтым рабіць? Для мяне зараз челендж. Я думаю, спадзяюся, што мы сёння трохі закранем пытанне, як дзейнічаць. Я актывіст захавання гісторыка-культурных аб'ектаў ужо доўгія гады. У свой час нават змагалася за могілкі, якія там, дзе абсерваторыя знаходзіцца былі. Пісалі лісты, у выніку проста зніклі надмагільныя камні. Ніякого статусу не дали. Памятаю змагання так само в накірунку Дроздоў, там вясковыя могілкі. Вось. Про курапаты, я думаю, што сёння будзе у нас асобная размова. Мы павінны пра гэта гаварыць. Для мяне гэта выглядае як злучвае аднаго ланцуга, што в прынцыпе мы маем як культуру памяці, что нам рабіць з канфліктамі ў памяці, якія існуюць, што мы, як неабыякавыя, можам зрабіць для захавання гэтых месцаў. А таксама я бы сказала, вот курапаты, я бы сказала таксама прыклад Тростянца. Ёсць праблема з тым, што ёсць сілы, якія лічаць, што толькі ім належыць права ушановывать память ахвяров, память померлых пэўных сил. Я маю на увазе такие месцы массовых зничтожений. А некую народную инициативу яны могуць успрымаць як форму протеста, як нешта. Я чула цитату вот в мінулым годзе намеснік старшыні, уже не дзеючы Мінгарвыканкама,
сказал про нецивилизованную форму памяти. Это было прошивочки с именами ахвяр, які вешаюць аўстрыйскія сваякі забітых яўрэяў у Трасцянцы. І калі ўстанаўліваўся помнік у Благаўшчыне, гэты мемарыял, было вялікае пытанне, ці яны застануцца. Іх пакінулі. Хаця вот зараз новыя шылі прывязі. На наступным тыдні група аўстрыйская, і на гэта ўжо трэба дазвол. Я памятаю, прыводзіла групу у Трасцянец, у Благаўшчына, якраз такі в той дзень, калі зніклі крыжы. Все сарамліва адводзілі вочы, типа іх вернуць, хаця было зразумела, што ніхто ў гэта не верыць. Пасля яны, дзякуй Богу, з'явіліся хоць у церквах візуальна, што немагчыма сказаць пра тыя крыжы, якія зніклі ў Курапатах. І яшчэ тады мне, так па сакрэту сказалі, што было нейкае паседжанне, што да Курапатаў таксама такое стане, што іх таксама прыбяруць, яны не патрэбны, яны, умоўна кажучы, это нецывілізаваная для некаторых сіл форма памяці. Мы маем у гэтым годзе таксама сітуацыю, якую, ну, это моя асабістая пазіцыя, не як прадстаўніка майстэрні, калі адбываецца прадстаўленне пэўнай пазіцыі афіцыйных структур безрэфлексійна. Напэўна, мы гэта бачым перыядычна, што датычыць культуры памяці. Но часамі думаю, што насамрэч, наколькі магчыма не мець гэтай культуры памяці, калі можна так сказаць. Мяне, напрыклад, вельмі абразіла то, што пра сітуацыю в Курапатах гаварылі навіністы. Ці таксама пазіцыя некаторых афіцыйных арганізацый, якія павінны былі яе выразіць, но яна засталася схавана. Размова сёння будзе нелёгкая, магчыма, яна будзе таксама і пазітыў. Мы запрасілі сёння двух актывістаў, таксама могілак на тэрыторыі Менску шмат. Таксама ёсць пытанне, што некаторыя, каму это, может быть, не так болит, скажут, ну что ж, видите, как мы можем все захаваць, калі тады не будзе дзе жыць. Вось. Сёння у нас прысутнічае Павел Каралёў, ён займаецца у нас вайсковымі могілкамі, прэзентуе свой праект. Я думаю, што калі вы в інтэрнэт зойдзеце, вельмі цікавая інтэрактыўная мапа, цяпер значна прасцей арыентавацца на мясцовасці. І таксама мы ведаем, як і там наступаў горад на могілкі, розныя элементы наступлення. Мы ведаем таксама, што гэтыя праблемы былі на Кальварыі і застаюцца, напэўна. Насамрэч, гэта пытанне, наколькі можна стрымаць ад таго, каб гэта далей развівалася, зусім спыніць, магчыма, в цяперашніх рамкавых умовах мы не можам. І Тетяна Петрова, яна раскажа сёння пра Кальвары. Зараз я запрашаю і пра іншыя могілкі, пра мір і так далее. Запрашаю іх, калі ласка, сесці ў прэзідыум. Сённяшняя структура нашага паседжання будзе такая. Спачатку наши шановныя эксперты распавядуць пра сваю працу, накірунку захавання могілак, папулярызацыі могілак. Пасля мы будзем задаваць пытанні, дыскутаваць. І таксама думаю, што і тэма іншых месцаў, может быть, хтосьці сваім вопытам падзеліцца. Першае слово я перадам Тацяне. Ну і я вельмі коротка іх прадставіла, але насамрэч паспрабуюць распавесці значна больш. Калі ласка. Добрый день. Распавяду крыху, ну, мы пачалі з такога, ну, скажем так, не зусім аптымістычнага
Вось, хочу распавесці, што можна ўвогуле рабіць са старымі могілкамі і, у прынцыпе, якім чынам магчыма працаваць, і пазітыўны такі прыклад супрацы і з мясцовай супольнасцю, і з мясцовай адміністрацыяй, які ў нас адбыўся ў Міры. Як вядома, гісторыка тэмай могілак цікавіцца даўно, і сапраўды і на Кальварыі перыядычна, таксама, калі існуюць нейкія пагрозы, мы то пішам лісты, то былі і талокі, таксама, якія гісторыка даўно арганізоўвала. І на вайсковыя могілкі мы вось падключаліся, і калі быў выпадак у Мінску, калі на месцы былых лютэранскіх могілак адбывалася будоўля пашырэння дарогі, калі вось лезлі гэтыя косткі, мы тады там ледзь не дзяжурылі там, але таксама і пісалі лісты, дамагліся таго, што парэшткі былі перазахаваныя, і устаноўлены нават хаця б казённы падгалоўнік, але там ёсць надпіс, што тут менавіта пахаваныя перапахаваныя тыя людзі, якія вось раней былі пахаваныя там-то і там-то. І гэта таксама перамога, таму што вось гэтыя парэшткі людзей, самыя гэтыя людзі, яны не былі вывезены на сметніцу, а яны былі хаця б належным чынам косткі сабраны, перапахаваны. Правда, тут ізноўкі такое пытанне культуры памяці, бо мы, канешне, можам пісаць лісты, мы можам звяртацца да адміністрацыі, але я памятаю, сустрэла аднаго чалавека, які тады працаваў у спецкамбінаце КБА і выбіраў гэтыя косткі з зямлі. І ён, як бы не ведаючы тое, што мы ініцыятары ўсяго, мне скардзіўся, што вось праз нейкіх там ідыётаў, якія пішуць лісты, мы вось ужо там трэці дзень на санцыпёкі стаім і выгребаем косці з-пад зямлі. І так скардзіўся, што вось там праз нейкіх ідыётаў ён вымушаны займацца нейкай, як ён лічыць, дурной справай. І калі яму патлумачыла, што як бы я і ёсць тыя ідыёты, ён як бы так сарамліва вочы апусціла, што ўсё ж такі гэта не ёсць што ўсё ж такі гэта людзі, і гэта маглі быць, як бы ты паставіўся, калі б гэтыя косткі былі там тваёй прабабушкі, нейкага твайго родзіча, у яго як бы стаўленне ўжо крыху. Але само па сабе стаўленне людзей да могілак не сваіх, яно даволі цікавае. Што можна ў прынцыпе сказаць пра могілкі, што ў прынцыпе могілкі гэта ёсць той індыкатар, які сведчыць аб ступені развіцця грамадства. Нават не нейкая такая вось ступень суадносінаў між грамадскай супольнасцю і дзяржаўнымі арганізацыямі, нейкая там народная памяць, ненародная памяць, а ў цэлым стаўленне грамадства да месцаў гэтага пахавання. Таму што мы можам паехаць у любую вёску там у Аўстрыі, у Нямецчыне, і я ўпэўнена, як бы я там таксама была і на вясковых звычайных могілках, там як бы ўсё ж такі культ адносінаў да памяці ён іншы. Яны не крычаць аб гэтым, што вось у нас там культ продкаў, яны проста моўчкі гэта робяць, таму што могілкі мусяць быць чыстымі, могілкі мусяць быць прыбранымі. І яны як бы не адносяцца да гэтага, да нечага такога, яны проста ідуць і робяць чысціню. Чаму так адбываецца? Таму што, у прынцыпе, у нас няма успрымання могілак як камунікатыўнай прасторы. У нас все ж такі могілкі людзі дзеляць на свае і чужыя. І бывае, прыязджаеш там або ў вёску, або нават тут, як бы і Кальвары, некаторыя там кажуць, а гэта ж польскія могілкі. Ты пытаеш, а чаму гэта польскія могілкі? Хай вось палякі прыязджаюць і чысцяць свае могілкі. Як бы гэта не нашы, гэта польскі. Пытаешся, чаму польскі? Там же па-польску напісана, і людзі не усведамляюць, што ў пэўны час гісторыі Беларусі было дзве сакральныя мовы для праваслаўных. Гэта як бы руская мова, для каталікоў гэта была польская мова. І гэта была натуральна для 19 стагоддзя. І ад таго, што яны
писали польскія словы, причым лінгвістычны аналіз паказвае, што гэта не чыста польскія словы, а там досыць рысаў беларускай фанетыкі, якая сведчыць аб тым, што гэта ж сваі, тыя ж людзі, тыя ж мінчане, тыя ж жыхары таго ж самага мястэчка, якія проста у той час вось была такая традыцыя каталікам пісаць па-польску. Гэта не польскія могілкі, а сваі. І вось гэтае падзяленне могілак на свае і чужыя, таксама яўрэйскія. Ну хай там яўрэі прыязджаюць і чысцяць. І ну, ніхто не задумваецца, што большасць з іх або ўжо далёка в міграцыі, або ну, загінула і проста няма каму прыбіраць. І вось калі перарываецца вось гэты момант, калі няма каму хадзіць і даглядаць за магілкай, яны раптам становяцца чужымі. І як бы мы зараз не крычалі аб тым, што вось там беларусы, радаўніца, мы так ставімся да памяці, але нерэдкія выпадкі, калі ты можаш прыйсці і пабачыць, вось адна могілка вычышчана, а на другой надмагілле звалена смецце. І як бы гэта і ёсць як бы дзяленне, вось сваё я зраблю, а гэта вось чужое. І нам не стае менавіта асэнсавання могілак як агульнай камунікатыўнай прасторы, што вось гэта частка нашай гісторыі, гэта частка нашага грамадства, і мы, як мінчукі, як нейкія жыхары іншага мястэчка, проста як грамадзяне нясем адказнасць за захаванне вось гэтай камунікацыі між мінулым, існым і будучым. Вось. Так, я таксама ўжо сказала. Вось тое, што у месцах спачынку вельмі моцна выяўляецца нацыянальны каларыт, гэта таксама не сакрэт. Это все фото мира, так правильно? Это не, гэта розныя могілкі, гэта проста аб тым, што могілкі ёсць сведчанне, сведчаць, па-першае, аб гісторыі, пэўнага канкрэтнага месца, там можна нейкія гістарычныя падзеі вылучыць. Все гэта ёсць сведчанне развіцця менавіта матэрыяльнай мастацкай культуры ў той перыяд, не высокай мастацкай культуры, як там ёсць нейкія элітныя жывапіс культуры, а менавіта паўсядзённай мастацкай культуры, тое, што ідзе кожны дзень з чалавекам, і мы можам вось гэтыя нейкія плыні адсачыць. Гэта ступень развіцця мовы, аб тым, якой мовай карысталіся ў пэўны гістарычны перыяд, якіх там уздзеянняў больш, менш, можна таксама сведчыць аб ступені вольнасці, невольнасці мовы, аб ступені нават стаўлення да канкрэтнай мовы. І ў той момант, калі могілкі закрываюцца, перастаюць быць адкрытымі для пахавання, праходзіць год 50-70, перарываецца вось гэта пераемнасць, ну ўжо няма каму хадзіць на гэтыя могілкі. І вось тут тады пачынаецца тое пытанне, а што далей рабіць з могілкамі. Вось яны ўжо старыя, там пахаваны добра, калі там пахавалі нейкія там выбітныя дзеячы, за гэтым сочаць, а калі там няма вось гэтага, што рабіць? Існуюць асноўныя некалькі шляхоў захавання менавіта некропаляў, якія ўжо старыя, якія ўжо не дзейнічаюць і якія ўжо засталіся нам менавіта як гістарычная спадчына. Гэта можа быць уключэнне ў розныя турыстычныя маршруты, прычым пад рознымі соусамі. Напрыклад, вось Прага праводзіць і начны шпацыр па некропалях. Прычым нікога гэта не пужае і наадварот на экскурсіі ходзіць. Прычым не толькі, скажем так, асацыяльныя асобы, а ў прынцыпе, гэта таксама такі кавалак гісторыі, чаму не. Гэта можа быць музеіфікацыя, калі у могілак досыць вось нейкіх такіх кампанентаў менавіта мастацкіх, то можна музеіфікаваць, як гэта робяць у Львове. І там ёсць касы, ёсць квіткі на ўтрыманне. Чаму не? І могілкі зарабляюць, і яны даглядаюцца, і чалавек знаёміцца з матэрыяльнай культурай. Таксама музей некропаль у Дубліне, яны нават нейкі такі мемарыяльны пакой
пабудавалі там размешчаны ўсе біяграфіі, якія яны змаглі знайсці пахаваных, прычым там выбітных пахаваных, ну як бы не шмат, але яны знайшлі біяграфіі усіх, хто пахаваны, і такая як бы віртуальная зала памяці можна паглядзець гісторыю паўсядзённасці Дубліна, менавіта праз могілкі. Гэта могуць быць могілкі парк, Венскі некропаль. Вось, і там няма ніякай буйной будоўлі, там няма ніякіх там гатэляў ці ўсяго іншага, гэта проста уключана ў зялёную зону, там мала вонкавых прыкмет того, што там былі могілкі. Там ёсць інфармацыйны стэнд, які сведчыць, што вось гэтая тэрыторыя могілак, яна даглядаецца, там, безумоўна, ніхто, як бы, скажем так, не скача, не весяліцца, нейкіх забаўляльных мерапрыемстваў не праводзіцца, але гэта вось як парк, як мемарыяльны аб'ект. І у Берліне былыя габрэйскія могілкі пакінутыя ў тым стане, як і ёсць. Я думаю, калі б Тур гэта пабачыў, ён бы проста атрымаў яго б зачесаліся рукі навесці парадак, але яны, нягледзячы на тое, што гэта ў Берліне, у еўрапейскай сталіцы, яны вырашылі нічога не чапаць, і гэта ў іх могілкі эказона, таму што там больш за 600 відаў раслін, жывёл, рэдкія віды птушак, і гэта проста ўжо цэльная экасістэма, якую нельга кранаць. І могілкі ўжо становяцца менавіта часткай гэтай экасістэмы, таму яны проста закансервавалі і пакінулі гэта як ёсць. Вось, калі ласка, хадзіце, каму трэба гістарычны аспект, вось глядзіце, як хавалі, хто пахаваны, каму цікава менавіта экалагічны аб'ект, калі ласка, глядзіце птушкі, расліны, усё астатняе. Нікога не бянтэжыць, што там вельмі ўсё так вось заросшае. Што вельмі пазітыўна, тое, што ў беларускім грамадстве ў апошнія гады паступова змяняецца стаўленне да могілак сярод моладзі і ўзнікае такі шэраг грамадскіх актыўнасцей за захаванне могілак, за інвентарызацыі могілак. Вось у Ракаве могілкі былі адныя з першых уключаны па ініцыятыве грамадства, уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, яны там правялі інвентарызацыю, яны там усё было вычышчана, выдадзена кніжка, тое ж самае па могілкам плябані і розныя іншыя, але варта адзначыць, што ўсё ж такі вось гэтыя старыя могілкі, яны знаходзяцца сёння больш пад апекай менавіта грамадскіх актыўнасцей, чым сістэматычна неяк даглядаюцца дзяржавы. Хаця ёсць такія выпадкі, як у Буда-Кашылёўскім раёне ёсць невялікая вёсачка, забылася, правда, яе назву, можа, Таша згадае, дзе там Таша выбегла. А вось, Таша, не памятаеш ту волшебную могилки, где любовь к родному пепелищу, вёска некая? Нет, уже не вспомню. Карацей, гэта вельмі хрэстаматыйны такі выпадак, калі сельсавет вырашыў надаць статус могілкам гістарычным. Там ад усіх могілак засталося літаральна толькі 5 надгробкаў. Але яны узнавілі агароджу, яны ўсё там пасыпалі пясочкам, павыдзергалі траву. І вось гэта яны зрабілі з гэтых вось 5 камянёў, прычым сельсавет, школа, усе так вось буйна падключыліся, зрабілі з гэтага сваю вось такую ізюмінку менавіта сваёй вёскі, сваёй мясцовасці. І дамагаліся, каб вось гэта мела статус каштоўнасці. Вельмі такі цікавы прыклад, калі вось ідзе менавіта адміністрацыя сама ініцыюе. І магу распавесці, што мы рабілі ў Міры. Гэта каталіцкія могілкі 19 стагоддзя. Справа ў тым, што там на сённяшні дзень каталіцкае насельніцтва вельмі невялікае. Раней яно было амаль дамінантным, могілкі большие. І вось, калі мы туды прыехалі, могілкі выглядалі такім чынам. Утваралі амаль такі суцэльны непралазны лес. Вось. І мы вырашылі знайсці. Тады у нас была мікрамета знайсці магілу паўстанцаў 1863 года, але для таго, каб яе знайсці, мы вырашылі, што трэба ўсё ж такі заняцца могілкамі.
І займалися ми імі 5 год. Перший етап гэта была чыстка ад хмызняка. Другі этап гэта быў пошук паваленых надмагілляў. Справа ў тым, што ёсць, то есть, напрыклад, гарызантальныя пліты, гарызантальныя пахаванні. З часам труна прысыхае, пліта прасядае, засыпаецца паступова пясочкам, усё гэта зарастае траўкай, табе падаецца, што там газон нічога няма, а калі пашукаць металічным шчупам, то літаральна там на невялікай адлегласці ёсць надмагілле, ёсць пэўнае пахаванне, і мы іх падымалі, прычым з захаваннем геаграфічнай арыентацыі, месцам на помнікі ставілі значкі, каб не перасунуць там моцна. Падсыпалі пяском, граннем, ось, і узнаўлялі на месца. Прычым вось гэтых надмагілляў, якія мы знайшлі, іх была абсалютная большасць, 10-70%, больш за 3 сотні. Мы знайшлі, расчысцілі. Вось, другім этапам гэта было кансервацыя і не ремонт, назовем гэта кансервацыя і ўмацаванне тых помнікаў, якія што ёсць. То есть, што зляцела з пастамента, мы вярталі назад на пастамент. Вось гэта легендарны помнік паўстанцам 1863 года, які вось ляжаў на зямлі, і мы яго ставілі і ўсё астатняе. І заключным этапам працы гэта было ўжо інвентарызацыя і пашпартызацыя. Кожны помнік выміраўся, даўжыня, глыбіня, шырыня, рабілася фотафіксацыя, быў нават мы распрацавалі форму пашпартоў, і на кожнае пахаванне быў заведзены вось такі пашпарт з фотафіксацыяй, з інвентаром. І зрабілі вось такую мапу пахаванняў з GPS-каардынатамі і цалкам мапа. Як тут бачыце, гэта 658 пахаванняў, усе былі апісаныя, запісаныя. Вось, і устанавілі турыстычны стэнд, дзе распавядаем пра гісторыю парафіі, гісторыю могілак і самыя асноўныя цікавыя для турыстаў пахаванні. Бо ўсё ж такі тут з аднаго боку можна выкарыстоўваць шляхоў гэта могілкі як парк, з другога боку гэта як частка гісторыі края, як турыстычны маршрут. І з дапамогай архітэктара вось па нашай замове быў зроблены праект добраўпарадкавання і далейшага выкарыстання могілак, які падразумевае 2 пад'езды, вось турыстычны заезд і старая частка асноўнай трапінкі, з чаго яны павінны быць, які павінны быць скамеечкі, урны, дзе ставіцца, потым заезд для мясцовых жыхароў, і таксама прадугледжваецца развіццё могілак. Тут у нас старая частка, тут ідзе пасляваенная частка, а тут ужо ідуць новыя пахаванні. То бок ужо на беразе мы вызначылі, у які бок будзе развівацца далей могілкі, каб супрацьстаяць таму, бо ёсць такая праблема. Як толькі могілкі вычышчаюцца, новых людзей пачынаюць хаваць на расчышчанай частцы. Таму мы праводзілі перамовы і з сельсаветам, і з ксяндзом, і ёсць дамовы на ўсіх узроўнях, што новыя пахаванні будуць развівацца вось у гэты бок. І варта сказаць, што без падтрымкі мясцовай супольнасці, без падтрымкі мясцовай парафіі мы б там доўга не затрымаліся. Усё ж такі 5 год гэта вялікі тэрмін, яны нам дапамагалі і маральна, і расходныя матэрыялы таксама на іх былі, і прыходзілі і талогі мы там арганізоўвалі, мы вельмі шмат працавалі, і ўжо пачынаецца нейкае такое змяненне свядомасці, яны ўжо самі пачынаюць усведамляць гэта як каштоўнасць. І на рэлігійныя дзяды, так,
ці на радоніцу, у которой коштують дзяды радоніцы. Дзяды. Да, на дзяды яны ўжо моляцца непасрэдна на могілках. Калі раней на дзяды яны збіраліся вось у касцёле, тут яны ўжо прыходзяць непасрэдна на самыя могілкі, робяць абход, і яны ўжо атаясамлюць гэта як частку нечага свайго. І ўжо на апошнім годзе, калі перадалі на баланс сельсавета, бо раней могілкі як бы былі бесхозныя, як бы яны знаходзіліся між адным і другім і не былі на балансе нічога, калі перадалі на баланс сельсавета, мы з сельсаветам нормально так добра сконтактаваліся, яны прынялі нашу пазіцыю, нашы, скажем так, прапановы па далейшым развіцці могілак, як бы што там магчыма, што там немагчыма, якія там дрэвы трэба захоўваць, што там не захоўваць, як гэта развіваць. І вось такі адбыўся удалы прыклад. І вось мы запрашалі таксама і Белсат, мы здымалі рэпартаж, і сёння гэтыя могілкі таксама становяцца як частка турыстычнага аб'екту, і некаторыя экскурсаводы ўжо пачынаюць туды крыху ось так падвозіць людзей. Таму асноўныя такія высновы, якія можаце зрабіць, гэта ось яны сфармуляваныя здесь. Я думаю, што важна, можна гэта не зачытваць. Вось такі быў наш досвед. А колькі людзей працавала? Ну, у нас такая сталая команда была 6 человек. Вось. Периодично подключалися одни, другие. Бывало, что мы там выходные проводили и у 3, и у 4, а бывало, что приходили там и 15, и 20 человек с местами. Тому складано так за 5 годів сочить, кольки ж нас было. Ну, а мясцовыя дапамагалі? Конечно, конечно. І зараз, до речі, ось ту частку, яка вже післявоєнна, ось ми їм потлумачили, що ось ми робимо разом з вами ось цю стару частку, ми з вами комунікуємо, разом розмовляємо, як що робити, а вже ось післявоєнну частку ви робите самі, бо ви вже володаєте тими методами, методиками, алгоритмами, що і як можна робити, і вони вже поступово починають робити це самі, бо вже виникає криху елемент, не то, що соромно, а вже ось тут так, а тут не так, мені не пригоже, треба ось, і вже починаються такі зрухи, і це вельми добре, то, що праця, вона дає... Обновление культуры памяти? Да, гэта вось і ёсць тое аднаўленне культуры памяці, бо яны ўрэшце зразумелі, што гэта не нейкае такое вось гіпатэтычнае, не маё, не тое, а што гэта ў прынцыпе такая важная частка гісторыі парафіі. І ў прынцыпе гэта такі таксама твар парафіі, бо вы можаце там казаць, што вось вы такія, што вы там вельмі паважаеце гісторыю і ўсё такое, а прыйдзеш на могілкі, а тут яны ўжо усвядомілі, што гэта таксама частка іх імені, можна сказаць, культуры памяці, і пачынаюць працаваць самі. На самый ж позитивный прыклад, гэта тыповы ці не тыповы, калі так рабіць з іншымі могілкамі. Зараз я перадам слово Павлу Королёву. Мне здаецца, ёсць нюансы, як гэта адбываецца у вялікім горадзе, плюсы в гэтым ці мінусы. Люся, вы про гэта пачулі. Да, у Татьяны был больше позитивный доклад в поравнании с моим, тому тема непростая, и как бы вести и у вас у сум моцны, и мне моцны, хотя добра часом увесці ў сум, это можа штурхнуць да дзеянняў, але пастараюся, паглядзім. Буду распавядаць, як будзе класціся. Ведаеце, я хацеў бы пачаць з такога пэўнага разважання. Вось, у мяне акурат было такое нейкае для сябе пытанне зараз. Вот это знішчэнне могілак. І ўвогуле, это ж да якога ступені, скажем, такое занядбанне, або дэградацыя можа дайсці ў грамадства, калі ўжо могілкі, той помнік, дзе не помнік архітэктуры, там, ведаеце, які, але людзі, які пахаваны, у якіх ёсць сваякі. Гэта вельмі заўжды такое блізкае месца, наведвання, то есть вельмі
такое вельмі кранальнае месца, якая ступень мусіць быць дэградацыі ў грамадства, калі вось ужо могілкі чапаюць. Вось это мне падабае, ну, мне здаецца вельмі трапнымі словамі пра тое, што ў нас у Беларусі, уже не прагадаючы гэта словы, мусіць это акурат ты, хто займаўся Чарнобылем, не памятаю даследчык, это можна даведацца, але ён казаў пра духоўны Чарнобыль, які у нас ёсць духоўны Чарнобыль. І могілкі самае, што ні на ёсць, проста паказчык гэтай сітуацыі. Тым больш, што звычайна могілкі яны, чаму іх зносяць, або чаму яны нападкаюць? Таму што яны занядбаныя, яны месца займаюць, яны грувасткі. Вось, да прыкладу, чаму вайсковы могілкі, якім мы займаемся, дарэчы, мне вельмі прыемна, тут займаемся мы, это сапраўды так, бо тут частка, мусіць, як палова людзей, гэта ты, хто працаваў на могілках зараз, тут прысутнічае. Таму гэта такі наш сумесны праект. І чаму гэтая праблема ўзнікла, гэтых вайсковых могілак? Бо фактычна прабілі ўсю гэтую сітуацыю настаяцель царквы Александра Невскага Мікалай Коржыч, старшыня апекунскай рады гэтай царквы Стражын, былы віцэ-прэм'ер, калі не памыляюся. І яны хацелі, каб гэтае месца не было зарослае, не было вось гэтых там агароджаў кучы, каб гэты храм можна было прайсці так добра вялікай кампаніі, дэлегацыю, скласці кветкі, каб не было ўсё гэтага, што стварае ўражанне вось такой, ведаеце, занядбальнасці. І вось таму могілкі яны акурат вось нават могілкі замінаюць. Мне яшчэ такое хацеў параўнанне, крыху не з могілкамі, але мне здаецца, што ўвогуле віруе такі дух у грамадстве, дух знішчэння старажытнасцю, старых рэчаў, старых помнікаў. І вось падаецца, каму там трэба нейкі будынак, ці нейкае там это самае. Але знойдуцца людзі, якія ад уладаў, якія будуць той ці іншае знішчаць. Я падзялюся ўласным прыкладам, пра яго не так шмат хто ведае. Я працаваў у музеі народнай архітэктуры побыту Азерцо. І это не тэма могілак, хаця там, дарэчы, таксама на тэрыторыі гэтага музея ёсць старыя курганы, і яны абсалютна ніяк ввогуле не ўлічаны. Няма ні указальніка, нічога. Вось ёсць курганы. Але той, хто прыходзіць у музей народнай архітэктуры, пра ввогуле то, што на тэрыторыі ёсць курганы, ніхто не ведае. Гэта так, гэта між іншым. Калі я лазіў чарговы раз па музею, там шукаў штосьці, то пабачыў, у нас там былі і ёсць гаспадарчыя памяшканні, і да гэтых гаспадарчых памяшканняў прыбіта нейкая такая, як дзверы, такі драўляныя, вялікія нейкія дзверы, старыя. Я паглядзеў, што гэта за такое, карацей кажучы, зразумеў, што гэта дзверы з мячэта Даўбучкі. На Смаргоншчыне быў вядомы мячэт, які вельмі рэдкі, карацей, яго перавезлі ў нас у музей народнай архітэктуры, там ён паспяхова за дзесяткі гадоў, это перавезлі яшчэ там якіх 80-х гадоў, ён паспяхова згніў, фактычна засталіся некалькі частак, і я знаходжу дзверы, прыбітыя да гаспадарчай службы, якія абслугоўваюць музей. Прыбіты, каб дзірку проста нейкую закрыць. А мячэць там, мусіць, 18 стагоддзя, там разьба ёсць. Я пачынаю высвятляць, каб гэтыя дзверы, взялі, перанеслі. Ён нават не прыбіты, можа, прыслоўны быў. Карацей кажучы, прашу, каб гэтай службы на заўтрашні дзень, умоўна кажучы, перанеслі гэтыя дзверы. Зараз бы на свой розум я бы это сам бы папёр гэтыя дзверы, хоць яны непад'ёмныя былі, папёр бы сам. Але вот думаю, музей, навуковая установа, галоўная функцыя музея зберажэння спадчыны, захавання. Думаю, на наступны дзень я прыходжу і бачу, што гэтыя дзверы дагараюць. Іх проста спалілі. І без ніякіх тлумачэнняў. И я зразумел, я написал там ту самую, как называется, службовую записку директору, почал эту там справу. Один, что это было там 2010 год, пусть я еще в Фейсбуке не был, информация не пошла больше широко, так?
Але вот гэта вельмі сімвалічна, што вот яна падпірала дзвер, і яно патрэбна. В этом ёсць карысць. А калі это забіраюць, яшчэ кажуць, што это нейкая каштоўнасць, што это трэба зберагчы, то лепш спаліць гэта ўсё. І я то урэшце забраў часткі вось гэтай каварні, гэтых дзвярэй. Вось, і гэта музей. Это не кажа ўжо пра тое, што як бы ёсць нейкая прастора па-за музеем. Вот, дзе яшчэ, напэўна, горшай сітуацыі. Ну, наконт Слепянкі, дарэчы, хацеў сказаць, вот это, дзе вот Ірына вы казалі, дзе абсерваторыя. Могілкі, сапраўды, десятак год назад там былі надмагільныя пліты, якія просто былі фактычна з праспекта, вот можна было іх пабачыць, так скажем. Ну, там было каля десятка гэтых плітаў, там сёння абсерваторыя, якая, ну, прагноз надвор'я. Вось. У нашай сітуацыі вельмі часта у наш вот это, такі духовны Чарнобыль лепш прыбраць. Разумееце, прыбраць. Іх просто засыпалі зямлёй. Іх нават не зносілі, іх нават не вывозілі. Просто Зеленвуд засыпаў зямлёй. Яны зараз там ёсць гэтай пліты. Ну іх ніхто не бачыць. Это так вот нашим сённяшнім людзям, чынавенству лягчэй на душы, калі няма нейкай праблемы, да, няма чалавека, няма праблемы, няма вот гэтых нейкіх занядбаных рэчаў. Скажу яшчэ такі цікавы выпадак. Мне так атрымалася, што з тэмай могілак я вот займаюся зараз, так, яшчэ 1,5 гады назад я не думаў, што буду займацца тэмай могілак, ну так выпало. Вось, яшчэ 13 год назад прыйшлося займацца тэмай могілак, тады я вось быў, ну, карацей, таварыства Этна, мы займаліся многімі рознымі справамі беларускімі, і ўрэшце рэшт я з дзяўчынай паехаў аўтаспынам у Ракаў. Вось, дзяўчына якая падабалася, прыехалі, ведаеце, там ёсць кангламерат, такі камень вялікі. Спыніліся каля гэтага камення, перайшлі дарогу, ну і пайшлі ў Ракаў, ну, самы как бы бліжэйшыя, і праходзілі праз старыя могілкі, як пасля высветлілася. Это былі старыя праваслаўныя да гэтага уніяцкія могілкі. Я пабачыў гэты, вось, як у відэо распавядала жанчынка, што пужалі чарапамі, вось гэтымі косткамі. І вось тое самае, это быў 2005 год, мы ішлі праз гэтыя могілкі, і там дзесьці чарапы, косткі. Ну, карацей, там проста мясцовыя ўлады спілілі дрэвы, усе гэтыя дрэвы пападалі на помнікі, пабілі, ну і рыхтаваліся фактычна зачысціць гэтую тэрыторыю новымі пахаваннямі. Ну, асвоіць тэрыторыю старых могілак на новыя. И вот так вот супало, что мы вот так вот приехали, прошли праз гэтай могилки, меня это запало в этой ситуации, и праз там, мусить, пару месяцев мы организовали толоку. И приехали на гэтай могилке працаваць. И так супало, вогуле, феноменально, что это был 2005 год, 18 красавіка, Международный день помников историчных месцін. И мы працуем на гэтых могилках, вось, частку там вычищаем, там прыгожие, там на могиле брамка есть такая уніяцкая. А ближе к дню, у дзень, з другой паловы могілак мясцовыя ўлады пачынаюць гэтай могілкі знішчаць. Вось, і мы вот одну вычышчаем, вось, а там ідзе праца іншага накірунку. І прычым это так сімвалічна на дзень помнікаў месціну. Но ўсё гэта ператварылася ў тое, што прыйшлося стаць супраць гэтых экскаватараў. Вось, яны на нас крычалі, мы на іх крычалі, вось. Карацей кажучы, урэшце рэшт удалося этой могілкі тады разбурэння гэта спыніць. Просто супала выпадковасць. А пасля, праз некалькі месяцаў, мы ўнеслі іх у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, прычым далі катэгорыю нумар 2, як вайсковым могілкам у Менску. Вось. На гэтым такая моя дзейнасць там завяршылася. Мы яшчэ некалькі разоў ездзілі, прыбіралі, займаліся, але пасля я ведаю, што эта справа працягнула Семашка, вось, выдадзена была кніга. Вось, ну так вот это, вось. Але праз 13 гадоў атрымалася другая сітуацыя. 1,5 гады назад, 2 гады назад я быў на вайсковых могілках на дзень звязаны з купалам, напэўна, это было у годкі смерці, кветкі ўскладаюцца. Я зірнуў, што палова гэтых могілак, літаральна палова, яна была павешана шыльдачкай аб зносе. Ну што, калі вы не прывядзеце ў парадак тое ці іншае на магіле, то яно будзе добропарадкавана, ну, лічыце, знесена, там, заменена. І мяне проста уразіла маштаб. Палова могілак. Просто. Ну,
куди не глянеш, повсюдно шильдочки. Ми тоді амаль одразу від комісії, де громадська назиральна комісія по охороні помників, де я знаходжуся, де Тетяна знаходиться, накерували звороти у Мінкульт, Мінгарвиконком, спецкомбінат, з таким, що вот, мовляв, що це за справа, нельзя так робити, потлумачте, прийміть міри, поміняйте підход. Ну, мне пришли отказы, у комиссии пришли отказы, что все будет нормально, все будет по законе. Ось. У меня были тогда особистые, ну, семейные такие питания серьезные, и я, так скажем, чтобы я так само уже все не робил, не верил бы на слово. Когда мне звонили з района центрального и сказали, у нас все будет добре, давайте зустрінемося на место, обміркуємо, все залагодим, мы все зрозумели. Ось, зараз, конечно, я ведаю, что ну, нельзя таким речам верить. А в минулом году почалося то, что почалося, это фактично почався знос этих помників. І знос же так випадково супало. До речі, коли ви зацікавитеся обороною любого об'єкта, і коли ви захочете туди приїхати, то цілком вероятно, що минута у ваш день приїзду туди, з метою оборони, вы что-то обороните, потому что аккуратно, ну так совпадение, так вот мне Господь допомагает, что и вот у первый день, когда там я был, вот, удалось, зараз поставлю видео, аккурат то, что мы, то, что там робилось. Зараз попробуем. Это зносить, стараються знести огорожу місцевою, вельми пригожою, з чого це все відбулося. Повторю зараз немножко, зараз ще зробимо. Фактично так супало, що мені було 15 хвилин часу. Це вам цікавіше розповісти, що оборона помників – це цікавий процес. Ось я спішався на екскурсію, екскурсовод, і думав, треба ще вечором, бо днем я побачив, що робиться. Ось, але це огорожу, нібито ми домовилися, що ну, я не буду чапати. Мені було 20 хвилин часу просто заїхати, або не заїхати. Я спознався на екскурсію, вирішив заїхати. І акурат эту вот огорожу сносят, і коли побачили, зносять по одній причині. Бачите, ось тут ось, і вона доходить, якби, цей плод частково доходить, і вона шаталася з одного боку, просто. Вот. І акурат, вот, мені не заставалося нічого, я почав здимати, їх це не вельми подобали, ось побачите, як вони спиняють різати, коли бачать, що я, якби, здимаю. Давайте. Ну, это такое вот певне, з гэтага все почалося. Ну і от гэты огорожу яны резали, вы бачите. Но, скажем так, удалось отстоять. Это огорожа заснавальника кафедры акушерства и гинекологии. Не, это нет, там презентация. Огорожа заснавальника кафедры акушерства и гинекологии Максима Выдрина. Ось. Ви бачите, яка вона зараз, вона приведена до ладу. І вона була двічі пофарбована, ось умацована вот эта створка ближайшая, там, до речі, символічно, що застався спіл болгарки, і він застався, ось ми там, звичайно, коли екскурсії проводимо, то показуємо його. Вот. Ну і зараз нічого не шатається, все нормально, і от з гэтага вот не так і почалося ця ситуація там. І давайте, Євген, прошу, наступний здимок. Вот прикладно такие шильдочки, информация, что согласно новому там закону, ну, оно такое ведомое, что вот с 2015 года ось, привести в порядок на могиле. И вот зробіть зараз, как было бачно, вот это фото, и вот поглядите, что-то такого звыш треба привести в порядок. Вот как его там знести, так скажем.
І вони, звісно, знищали тут не сам помнік, вони знищали огороджу. Ну, ввогуле, зараз керуються сучасними стандартами, що огороджа повинна бути невисокою, там є певні поміри. Ну и вот люди, оказывается, виноваты, что на 50-х, 60-х годах, там, 40-х, 30-х ставили не по плане сучасных нормов. Вот. Ну тут максимум можно огороджу просто почистить и пофарбовать. Але вот такие шильдочки висят, и такое висело, ну вот, на полові гэтых могилок. Наступний. Гэта здымок такі 3 гады назад. І ми тут бачимо акурат, ось зверніть, будь ласка, увагу, крыж, і ось познака таким на крыжі. Ось. Яны перед тим, як пайсці болгарками, яны позначили фарбой то, що треба зносити. Бо люди з бензопилами, їм треба розбиратися, що пилить, а що не пилить. Поэтому на помниках фарбою. І сьогодні гэтых шильдочек ви не побачите на могилках, але коли прийдете на могилки, ось просто зверните там, где есть некий память, плямки. Это все якби було під знос. Это могила Александра Григоровича Червякова і першого керівника БССР, а за її крижі. Ось. І ось один з крижов, ну, бачимо, що в нормальному стані. Криж вірогідні за все, але, звісно, сумна з'ява, що гэтай крижі попілили. Ще більш сумна з'ява, що місцевий клір, мені як православному це вельми сумно і соромно казати, що місцевий клір абсолютно не бачить у гэтай проблеми. Ось. І мало того, нам казали про те, що так а кольки там крижов було? Там було кілька крижов, ну 5-6 крижов, ось, у той частці могилок. Що нібито от, там крижов акурат було і мало, поэтому как бы их снесли, а там и не было мать что. А что позднее с этими крыжами? Что? Напевно, сдають на металолом. Я их везуть у Гатова на вторсырье, перепрацовка. Вони, може, зацікавлені... Ні, вони зацікавлені, ведаєте, може бути в металоломі, хто ведає, не ведає, усі організації державні здають металолом. Навіть коли у вас його нема, ви мусите його здати фактично. Це проблема, да? Але там мусить супала, і вони просто наводять порядок. А порядок у нашому розумінні це ось все поприбирати. І у нас є здимки, де бачно, що гэтых крижов там, ну, якби достатково було. Ось, не було такої частки, що там от крижов нема, а тут є. І, мовляв, добре, що їм знесли. Нема проблем. До речі, в Клінічкарку одразу було таке порівняння, коли Паша каже, відносини ось місцевої парафії, місцевої кліра до військових могилок, ось у Кальварії ну, зовсім відворотна ситуація. І там так само ж є і костел, і ось місцева парафія, парафіяльна молодь. І ось уже которое лето, коли я буваю на Кальварії, я бачу менавіта парафіяльную молодь ось гэтага касцёла, якая, ось бачучы гэтыя таблічкі, яны там перыядычна ладзяць талокі. То бок ёсць розніца нават у адным горадзе, вось ёсць розніца падыходу. Для адных гэта нешта сваё, а для іншых гэта нешта вось. Ну, пытанне, каму належаць гэтыя могілкі, нават на Кальвары каталіцкая царква, яна арендуе ў дзяржаву гэты будынак, і яны, можна сказаць, на птушыных правах. І там таксама, Тут я то помню, былі шыльдачкі. Верагодні за ўсё. Я прыходжу да сюды, яны ставяць шыльдачкі, гэта магіла можа быць знесена. На вайсковых? Не, на Кальвары. Кальвары там і вісяць. Не, ну яны то вісяць, але ж ўсё адно моладзь Ну, каталіцкая падыход, мясцовая, яна як бы гэта каталікі на чысціць. Кальвары лепш ставіцца, чым праваслаўныя так на імкнуцца, каб гэтая вайсковых. шыльдачка не спрацавала, каб навесці нейкі парадак. І там, я скажу, кожнае лета, вось ужо цяга 3 год, калі я бываю, там заўжды нехта вось з мясцовых, вось менавіта з парафіян, робіць. Прычым не родзіча, не нешта вось такое, а менавіта вось як Ну, нас сустракалі там на вайсковых сапраўды по-другому. Мы там непажаданыя людзі дагэтуль, бо навялі шораху, праблемаў, вось, і сталі, ну, калі мы патлумачылі пазіцыю мітрапаліту, ну, давялі, вот, што такая сітуацыя была, і мясцовы клір ніяк не прымаў удзел, вось, то мы яшчэ сталі ворагамі настаяцеля, вось, мясцовага, таму, як бы, ну, вот такая ситуация, наступная, калі ласочка. И вот что замен той частки могилок, это только кавалчик здымку, так, вот такая ситуация, тут кольки мы бачим, ну, нехай 10 подголовников, а их тут 300. И они поспели поставить 300, ну, 300 подголовников, и причем поставили вельми хутко, литерально за месяц. С практики, вот, они ставить один помник, разбираются, например, кветник, ну, литерально 15 хвилин. 10-15 хвилин,
кувалдамі і праз хвілін 20 яны ўжо ставяць падгалоўнік. Это вельмі хуткая праца. Вот, тут, бачыце, яны нават без подпісаў, бо нібыта на помніку не было крыжа, не было пазнакі, хто пахаваны. Вот яны без пазнакі як бы ставілі пусты падгалоўнік. Вось. Нават, канешне, мясцовы клір адзінае, што ўмешаўся, што як это тут всёшку стаяў крыж, крыжы тут, оказывается, былі всёшку, а на помніку як бы атэіст, без нічога. Вот, и поэтому пошли выбивать як бы, мясцовые крыжи, ну, на подголовниках после почали робить крыжи, правда уже их не шмат з'явилось, потому что мы спынили, ну, як бы, прокуратура спынила это варварство. Вот, але вот такая ситуация, таких могилок вот с боку улицы Козлова, когда вы едете на трамвае, вы можете побачить достаточно. Вот такие реалии. А вот хотел бы показать такую ситуацию, ну, з якой сустракаемся. Это на вялікі жаль ёсць недасведчанасць сваякоў, калі сваякі па ўласнай згодзе, напужаныя часам спецкамбінатам, што вось, маўляў, прыведзіць у парядак, а лепш прыведзіць у парядак, то паставіць новае. Або са сваёй нейкім дзіўным разуменнем прыгажосці яны вось псуюць помнікі. Вось, і, да прыкладу, сваякі Марыя Пігулеўская, гэта была першая жонка вядомага мастака Барыса Малкіна, які Менск маляваў пасляваенны, Вільню маляваў пасляваенную. І вось, мусіць, па чарцяжах ягоных быў зроблены гэты помнік, вельмі верагодна. І вось это так абрэзаны, а тут была акцэнт ваза. І вот давайте паглядзім наступны здымак і пабачым вось гэтую вазу. Мы адцягнулі яе, фактычна мы проста супала, што мы маніторылі сітуацыю. І, канешне, упэўніць мы стараліся, каб, ну, не... А прычына, там была просто дірка в этой вазе. І вось это, маўляў, она зацікает і гэтак далей. І мы адрэагавалі тады, калі гэтую вазу ўжо былі, ну, калі не памыляюся, прыбралі. Вось, і, маўляў, спецкамбінат мог гэта рабіць, тому што сваякі просяць. Сваякі, а як бы тут, ну, не попрешь, разумеете, супраць сваякоў. Калі мы з імі размаўлялі, то яны не былі супраць, каб гэтую мы вазу забралі. Мы ее забралі, мы ее перахоўваем зараз, прычым на Золотогорскіх могілках, вось, дзе касцёл Святого Роха. Вот так вот. Я думаю, там зараз клопотяцца пра могілкі. Ну там асобная ситуация, так, але у іх там свой ідзе працэс, скажем так, свае задачы, вось свой проект, але вот у тым ліку перахоўваюць некаторыя адметнасці, якія з гэтых могілак. Бо дамовіцца аб захаванні гэтых рарытэтаў на гэтых могілках, ну, не ўдалося, скажем так. Хотя, в принципе, спецкомбинат погодился, что добрая идея сделать как музейный павильончик такі. Ну, але погодился, я это зараз нема. Наступны, калі ласка, здымак. А вот тут вельмі цікавая такая ситуация с гэтымі шыльдачкамі. Бо вы бачыце помнік, крыж, толькі шыльдачку мы не фарбавалі, каб не змяняць там прозвішча, бо на нас выклікалі міліцыю, калі мы там раўнялі літары, бо, маўляў, мы себе впішам, а потом можна будзе пахавацца па блату. І мы іх так пакідаем гэтай шыльдачкай, але і агароджы, бачыце, пафарбаваны, і крыж пафарбаваны, і зрабілі працу. І вось такое, што здзіўляе. У гэтага спецкамбіната цалкам адсутнічае нейкая рэальнасць, разуменне рэальнасці, адэкватнасці, цвярозасці. Бо яны зараз вот недавно проиграли суд, где сваяки выиграли у 3 человек, позносили помники. Ясно, что позносили значно большей ступени людей, ну, але 3 подали у суд и выиграли этот суд. Это такой певный прецедент отбылся. И спецкомбинат, заместо того, как уже признать вину, выплатить этой гроши, яны там у суде обвинувачивали этих людей, что вы не глядели этой могилы, вы зараз гроши берете, хочете выиграть гроши у суда, потому что вам свое сумление, вам соромно, что вы за этим помником не глядели. Разумеете, вот как все перекручивается. И у них просто некая реальность абсолютно некая ненормальная. И они вывешивают шильдочки на пофарбованный помник. Ну, вот просто, вот некая, вот не ведаю, реальность сгубили хлопцы. Вот, наступный, калі ласка, здымак. Пасля яны пайшлі далей. И это, уявите себе, это яны гэтай шыльдачкі вывешивают тады, калі прокуратура
припыніла працы і напісала, што генеральная прокуратура, што як бы яны перавысілі паўнамоцтвы, што замест таго, каб падрамантаваць помнікі, яны іх зносілі неабгрунтавана. Карацей, прокуратура спыняе, а яны не могуць дабрацца знесці, рукі чэшуцца, пачынаюць шыльдачкі паставіць. Ставіць шыльдачкі на пафарбаваныя помнікі. А тут, ведаеце, за помнікам, перад помнікам Купала Коласу ёсць цэлая алея вайскоўцаў. І яны ўжо на гэтых вайскоўцаў, ну ладно, там цивільныя людзі, дзесьці ў іншым месцы, тут уже можна зразумець. А яны на там вот магіла, вот бачым, палкоўніка. І яны вот дзесяткі, не на ўсе, правда, але выбралі зноўку, дзе агароджа ім не падабаецца. Вось бачыце, тут агароджа, да прыкладу, вось, ну, не з'яднаныя, да прыкладу. Вось, і яны вывешваюць, як бы, вось гэтай шыльдачкі. Прычым, ну, канешне, самае, што нам трэба ведаць, што яны парушаюць заканадаўства не толькі кодекса культуры, перш за ўсё, канешне, бо гэта помнік другой катэгорыі, да, это ўвогуле, як бы, аб'ект каштоўнасці. А яны парушаюць нават сваё заканадаўства, закон аб пахаваннях, бо там ёсць, як бы, напісана, што можа быць знесена, а што нет. І можа быць знесена толькі помнік або надмагільнае збудаванне, агароджа, да прыкладу, якая падае і пагражае падзенню. Вось вы бачыце пізанскую вежу на могілках, вось якая хуткая лясніца. Вот тады яны маюць права гэта знесці. Або бачыць помнік або агароджу, якая напалову або больш знесена ўжо. Ну вот бачым помнік, які, да прыкладу, верха няма. Большай часткі помніка няма. Вось тады, как бы, магчымасць ёсць пэўнага зносу. А калі стаіць большая частка, калі яно не падае, калі, ну, як бы, яны, это, ну, не абгрунтаваныя, як бы, не абгрунтаваныя яны працы, вот нават па вывешванню гэтых шыльдачак рабілі. Мы пасля адразу, як пабачылі гэтай шыльдачкі, звярнуліся ў прокуратуру, і літаральна праз там месяц нам прыйшоў адказ, шыльдачкі адразу все прыбралі, на ўсіх могілках прыбралі пасля прокуратуры. Прыйшоў адказ, што это шыльдачкі былі вывешаны не на адны помнікі, а пасля не установлены асобы, можа і там вывели. Вось перавесілі гэтыя шыльдачкі з тых помнікаў, які мусяць быць сапраўды кепскія, на добрые. Правда, мне праз, ну, вот такой адказ прыйшоў, а мне перад гэтым намеснік дырэктара гэтых могілак, там ёсць такі гаспадар Александр, казаў, я кажу, навошта вы вешаеце сюды ўвогуле, ну, на нармальныя помнікі шыльдачкі. Он кажа, а мы знаёмімся з сваякамі. Прыйдуць сваякі, побачаць шыльдачку, прыйдуць к нам. Это вот такой метод знаёмства. Коммуникации. Ось, и, ну, отрывается за несколько дён человек признается, что мы шыльдачки повесили вот для этого знакомства, а потом оказывается, что это не установленные особы, просто перевесили гады не на те объекты. Вот такие анекдоты певные у нас, смешные, наступный переласка. Ну, это такие массовые экскурсии, бо мы, когда побачили, что такая справа робится, знищаются, мы начали бить у напад и усілякими спробами. Мы писали листы во все инстанции. Урешті-решт працювали тільки звороти в Генеральну прокуратуру. А і Мінкульт, і Мінгарвиконком, і адміністрація президента писали, что все відбувається по закону. И только уже прокуратура, так скажем, умешалась в эту справу и спынила их. Ось. А и мы, отрывается, писали листы, организовывали некие лекции, прогляды фільмів, ось на эту тему, як там веде, до прикладу, экскурсию Сергей Граховский, есть записи архивные. Вот. А тут мы бачим, это экскурсия, коли не помиляюсь, Сергея Харевского, який проводить, она массовый. Вот. И, конечно, это ураживало мясцовый клир, ввогуле тых, хто там был, что тут раптом іде натовп. Яны у нас запытывались, а вы откуль приехали? Ну, а это все Мінчуки. И шмат разов было. Вот наступный здымок, прошу. Это уже экскурсия Ивана Суцукевича, если он там, можем убачить его. Ну, такие массовые экскурсии. Перапужаліся яны, і зараз яны баяцца экскурсій. Фактычна уже бегают за экскурсоводами и прогоняют. Вот такая ситуация. Причем эта ситуация не только на войсковых могилках, але и на усходних могилках, на московских. И они кажут, что заключайте с нами, ну вот на усходні я зашел, до прикладу, далі на усходних так само шильдочки есть. Вот, так само не обґрунтовано повешенные на нормальных помниках. И они начинают сказать, я там группу привел туристов из Москвы, они начинают сказать, что вот что-то вы тут пришли, ладно, идите зараз, а ввогуле вот едьте на Альшевского, заключайте домову. То есть вот такое вот
Ну, вот важно, что, конечно, вот про то, что казали, вот Ірина про що казала, що не любить, коли ініціатива йде від громадськості. Одна справа, коли ось, там, Совет Министров постановит, там, президент скажет, что надо привести в порядок, а другая справа, что люди вот организовываются. И это одразу вот такое нет, 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 нет. Вот, коли ласка наступний. Ну, конечно, і фарбували. Ми ці помніки працювали, особливо у тим сезоні. У цьому сезоні поки, ну, не так много, конечно. Ось, ну, несколько сотен помників ми привели в порядок. Тут ми бачимо Серебрянку, насамрэч, якой фарбовали помники паслявоенный час. У нас была такая позиция, вельми, мне подається слушная, вот з допомогою Тетяни Петрової, що фарбувати у той колір, який вона була у апошні пофарбована. Ну, мовно кажучи, прийшли свояки і не побачили іншого об'єкта, але побачили у тим кольору, яким вони фарбували, може бути, 10 років назад або 2 роки назад. Вот. Ну и такие непростые працы нам проводили. Ясно, что, конечно, это не 5 годов, як вот у миры працуюсь. Но тем не меньше, вот, бо нам было важно показать, что мы не только там листы можем скарги писать, але можем взять в руки пензель, там, цемент привезти и короче, вот робить эту справу. Ну и вот, напомню, там, какие опошни, может не опошни, ну вот так. Ну это вот скажу про сьогоднішню ситуацію, може хто не ведає, вот акурат зараз, вот, місяць назад, прикладно 1,5 місяця назад, знайшлося надмагілля каля вулиці Дянісова, Дянісовської, каля Свісличі, Ленінський район, там де Маяковського. Отшукали ось таке надмагілля. Некалькі, мусить, паўстагоддзя, ну, падпірала хлев, як, ну, мы любим подпирать хлев такими надійними приладами. І пасля, мусить, людям стало соромно, і выкинули гэтае магілле да ракі, нейкім чынам, мусить, трактором загнали. Выкинули, ну і вось з'явилась інфармація в Фейсбуке, в інтернеті, що вось, мовляв, вот такі помнік, ну, найверагодна, що він походить со Сторожовки, конечно, найверагодна, тому що Сторожовка знесена була, як православний такий некрополь, ось, кальвари військові, ну, не було такого зносу. І ось ми зараз, от акурат я комунікую, і от у мене така певна головна боль, як це на могилі вернуть на Сторожовку. Вот. Домовленість є з місцевим святаром-настоятелем, він не супраць, ну, але, звісно, він там гроші не дасть на це пересовування, але каже, ставте. Ось, зараз цей надмогильний помник знаходиться у Ленінському ремавтодорі, ось, але не можуть привезти на місце, але перенести, ну, непосредственно мусить центральний ремавтодор, у якого нема просто техніки. Ось, і тут просто вельми шмат техніки треба, там ввогуле підйомний кран, тому що іначе вони нібито по-другому і нельга, хоча там зараз варіанти вирішаю. Ну, уже був приклад, коли підйомним краном перекидували так на могилі. Могу поделиться прикладом Золотой горки. Золотой горки, мы же там так само поспели класти свилаку. Ну, вот, після... У нас была такая ситуация, когда мы вертали над могилі со сметника на место. Справа в тим, що ось літерально 1,5 года тому випадково праз одного місцевого жихара Сенінського району знайшли место, где звалены были, ось, над могилі з былых золотогорских могил, коли могилки змешали, ось, и нехто вез. Ну, і він був повинен привезти гэтые надмагіллі на утилізацію, але, ну, невядомо чому, скинув у лесе. Ось, і довго не могли знайти слідів, де, що, як, і так ось потрапилось, що з допомогою місцевого жихара ми це знайшли. І тоді сумісно ось з ксяндзом Юрієм Санько, навіть з сельсоветом, ось, вони так само оказали певну допомогу, ось, Сенінський сельвоконкам, ну, молодчинки, ось, тоді спеціально так само файно, организовали целую такую операцию по вертанню на Золотую горку ось гэтых надмагілів, які менавіта ось тутейші. І з техніки, яку ми використовували погрузчики, лебедки, і ось коли піднімали ці помники, просто аккуратно, ну, бралися якби брусочки, подкладывалось 2 фалы,
бо ну как бы важно ну, не повредить камень. И нават калі вось крохкая структура, то нават там некие плотные анучи подкладали, как гэта, и уже аккуратненько погрузчиком гэта клалася у трактор и перевозили в Минск, и таким же чином вертали вось як дзіцяткі сюды. Ёсць нават і відэа, і рэпартаж быў туды вялікі на Тутбай. І было надмагілле, якое захоўвалася ў падвале мясцовых жыхароў, ну, недалёка. Его мы ўвогуле перевозили транспортом, здымалі з легкавога аўто задняе сиденье, туды грузили вось 4 хлопцы таксама вось гэтымі палами клали так и перевозили. Может быть, я не ведаю, все вытрымала. Не, я маю на увазі вручную його не перенести. Я не ведаю габаритов гэтага помніка, але калі ёсць ну, магчымасць, можна не замарочвацца з вялікай тэхнікай, з пагрузчыкамі, а просто вось 4 буйныя хлопцы. Таня, 1 тонна важить. Да. Это на могиле важит 1 тонна. Его не поднимет ни 6 хлопцев просто. Да, только погрузчик. Я бачу, у нас тут. Да, ну я про напомню только скажу, вот то, что хотел сказать. Это питание, коли может кто захочет нам допомогти, коли ласка, будем рады этой допомозе. Коли обудилась тема вот этих могилок войсковых, то у нас з'явилася мапа «Радуя свободы», вот подключилась, ось такую покажу мапу, можно пустить по шерагах. Зараз яна есть в интернете, есть наявные мапы. Ось, хочу показать так само помники, на які вывешивались шильдочки, просто поглядите, ну, яны оцалели, гэты помники оцалели, але ну, удалось нам зберагчы шильдочки, ну, пофарбовали зараз их сами объекты гэты. Але вот, ну, вот можна паглядзець, што, ну, куды рука цягнулася. Гэту, на жаль, вось агароджу мадэрн тут мы бачым, а тут мы не бачым. Вось у свой час яе прыбралі з гэтых могілак. Вось, ну і хацеў сказаць, што, канешне, вось гэтае абуджэнне гэтых тэмы прывяло до того, што з'явілася пэўна такія адкрыцці, реально пэўна такія сенсацыі, бо на вайсковых могілках была знойдзена магіла Леаніда Слаўніна. Гэта чалавек, які загінуў у 43-м годзе ў гарадскім тэатры. Тады, калі загінула там 12-13 маладзёнаў. Это такі тэракт быў, сын Арсеньевы загінуў. І вось доўгі час апісанне было, дзе гэтыя магілы былі, але лакалізацыі не было вось канкрэтнай. Вось была знойдзена гэтая магіла і прыведзена да ладу. Вось Тацяна Новасельская, она тут таксама прысутнічае. І поэтому Леонида Славнина, и знайшлі могилу Ивана Хозерова. Это вядомый профессор доследчик архитектуры. Так само не было вядома, дзе ён пахаваны ў Менску, але дзе невядома. І вось знайшлі ягоную магілу. Так само яна захаваная. Ну і зараз ужо таких падгалоўнікаў ставіць у такім маштабе не будуць. Зараз распрацоўваецца ўрэшце праект, потому что все это рабілася без ніякага праекту. Адзінае, што праект распрацоўвае архітэктар, які рабіў помнік могілкі Першай сусветнай вайны. Калі памятаеце, ведаеце, вось такія агароджу багатую, капліцу багатую, у Менску вось гэты помнік. І ў прынцыпе у нейкім сэнсе ён такім жа падыходам хоча ўсё зрабіць у мармуры і тут. Вось быў кветнік просты, зрабіць мармуровы кветнік. Ну і вось карацей набыць такую вось нейкую залатыя могілкі будуць, і самае сумнае, што не будзе аўтэнтыкі, так? Вы прыходзіце, а там будзе вось нейкая сучасная, ўсё мармуры закатаныя, это калі дадуць фінансаванне на гэта, калі вот улады неяк не зразумеюць, што гэта марнатраўства. Вот, ну і зараз вялікае пытанне, я прапаную вось можа быць нават тут вот можа ў гэтай зале ці дзесьці у іншай зале наладзіць пэўную канферэнцыю або ввогуле падыход. Бо мы распрацоўвалі, вот мы абменьваліся думкамі, было у нас такія некалькі паседжанняў, да якога года на магіле мусіць ввогуле быць недатыкальнай. Это трэба прымаць такую пэўную датіроўку, там 17-й год, напрыклад, або 39-й, 45-й, 46-й. Вось, гэта ўсё трэба адстойваць, бо іначай за нас ніхто сапраўды не будзе гэтай могілкі зберагаць. Дзякуй за ўвагу. А у меня пытанне. Вы ведаеце Козыревскую? Так. Там тое самае, яны зараз беруцца за Козыревскую. Яны вайсковыя могілкі не атрымалася іх до конца зрабіць, а Козыревскія не маюць статуса. Яны, я зараз разумею, што будуць упарадкаваць вось Козыревскую. Но там же и свежие есть похования.
Ну, ёсць. Ну, тут такая справа, што яны будуць знішчаць вот такой же прыклад тут. Агароджы кепскія, яшчэ штосьці. Не кепскія, просто агароджы. Ну, так, это проблема для любых могілак. Вы можете приехать на вашу вёску, адкуль вы там, да прыкладу, родом, і не здзіўляйцеся, калі это па ўсёй Беларусі зараз дзейнічае закон. Але ў Менску за намесніка па ідэалогіі Тура вось гэта вельмі адыёзную форму просто набыло. Менавіта Менску. Я могу так само сказать про приклади, ці як можна змагатися, ці що може бути кепський приклад. Да? Вірить на слово, гэта не працуе. Про могілки яўрэйскія, гэта таксама ёсць прыкладам. Калі яшчэ быў жывы Леонід Левін, ён быў кіраўніком яўрэйскай абшчыны, яны сустракаліся з прадстаўнікамі Ленгарвыканкама на тэму надання статуса могілкам. Ім сказалі: не трэба, мы ведаем, гэта могілкі, ніхто іх чапаць не будзе. І так, і вусная дамоўленасць была абяцана Левіну, што з могілкамі нічога не адбудзецца, яны і так фактычна так падаховваюць. Левін памёр, прайшло колькі год, мы бачым будаўніцтва, все забыто. І пытанне, як працаваць. З аднаго боку, трэба працаваць з імі іх сродкамі, нейкімі пісьмовымі зваротамі. Зноў ж трэба ведаць фармуліроўкі, трэба ведаць, каму пісаць. Вот я пачула, што шмат інстытуцый, яны практыкуюць адпіскі, ну, неяк, не ведаю, на пракуратуру неяк рэагуюць. Суд часамі штосьці вырашае на пытанне, калі ён вырашае. Не заўсёды прэцэдэнты узнікаюць. А ў выніку, калі мы кажам пра турыстычны патэнцыял гэтых месцаў, узнікае іншая рэакцыя, пасля перастаюць туды пускаць. Ці могуць быць выпадкі падпольных дзеянняў, пакуль няма цябе. І з іншага боку, ёсць людзі неабыякавыя, магчыма, у гэтых структурах, з якімі можна працаваць, не заўсёды ўсё ад іх залежыць. Вось, напрыклад, могілкі гэтыя пад патранажам Зеленбуда да нас в мінулым годзе прыходзіў іх прадстаўнік, кажа: мы тут прыбіраліся, мы мацэву знайшлі, выступае з-пад зямлі. Ну, вы типа займаецеся, вы ж яўрэямі, дастаньце яе. Вось, пытанне, што дрэва, а яно там паміж каранямі, можна уявіць яшчэ вниз, колькі гэта мацэва і колькі яна важыць. Мы кажам: ну, у нас нема сродку, это же конкретно трэба тэхніку. Ну, тады мы закапаем, таму што там мала ці хто там ногу паламае і так далее. Я ведаю, дзе гэта мацэва знаходзіцца. Некаторыя іншыя там павылазілі. І вот што ў гэтай сітуацыі рабіць, да? Яны, здаецца, дапамаглі, добра, што не прыбралі кудысьці, бо у нас людзі гаспадарлівыя, і таксама для мяне вось недавно адкрыццё, я не ведаю, дзе пацвердзіць інфармацыю. Рыхтавала лекцыю па жыцці пасля Халакоста, чытала Бенпарад пра Мінск, ператварэння савецкіх яўрэяў. І там такая была інфармацыя пра помнік Якуба Коласу, што пастамент зроблены быў з мацэваў, з надмагільных камянёў, з могілак. Вот я якраз в 72-м годзе пабудаваны гэты помнік, што яўрэйскія могілкі далі туды камяні. Правда, неправда, для меня это так само кризис успрыняцця, бо аўтар праекта Леонід Левін, да? Які в перспективе стал кіраўніком яўрэйскай абшчыны. Я не ведаю, што з гэтым. Архітектор, скульптор Азу. Мы чулі, да рэчы, вось рынку, да, што, не ведаю, беларусы таксама вераць у неяк насціганне пэўнай энергетыкай тых, хто змагаецца супраць гэтай памяці, супраць памерлых. Ну, гэта не павінна быць адзінай зброяй, я спадзяюся. Ведаеце, мне вот адзіна тут яшчэ, што скажу ў сувязі з гэтым. Мне здаецца, што трэба у нас на вайсковых такі падыход, што мы стараемся спачатку дамовіцца, наколькі можам. Вось, калі ўжо яно не атрымліваецца, то тады, ну, выпадае іншыя варыянты. Вот, напрыклад, гэтай перавозку вот гэтага мы пакуль знайшлі паразуменне, і старшыня аддзела культуры і ідэалогіі Ленінскага района вось, ну, падтрымлівае, дапамагае, так скажем. І старшыня цэнтральнага района падтрымлівае, дапамагае, толькі што тэхнікі ў іх няма. Вось. Ну, але сутнасць у тым, што калі там ёсць адэкватныя людзі.
з якими варто вести перамовы. Ёсць, на жаль, от як тур, якога спыніць ужо складана, так скажем, на словах. І там тільки прокуратура, яка то ледь може його стрымаць. А з іншого боку, ось коли все ж таки офіційний бок ідзе насустрач, питання, що некаторі форми, які вибираються часами, після будуть суперечить усприйняттю. Наприклад, каштовностям певним, які ти поділяєш. Ось, наприклад, ситуація з Тростянцом, коли тракторами робить меморіал, і так далей, і пакласці плітачкай, згубіўшы аддаць дакумент, гэта таксама пасля для сябе саміх выклік, як ты да гэтага ставішся, як ты пасля працуеш з гэтымі структурамі. Ці варта ісці на кампраміс, каб хоць неяк была ўшанавана? Складана пытанне. Да. І што рабіць? Может быть, тут еще есть некая реакция аудитории, может быть, кто-то хочет прокомментовать ситуацию в Куропатах, что нам делать в этой ситуации. Это вот мы рассказали про то, что когда уже не тихо, то тогда начинаются конфликты. У Куропатах он вельми яскравый. Может быть, кто-то хочет сказать, каким может быть решение. Я, может быть, протягну, коротко сегодня размовляла с послом Австрии. Она хочет собрать круглый стол активистов Куропатов разных кшталтов, как поразмовлять. И вот так само это такий внешний погляд, який спостигає на нечеканих людей. Яны поставили помнік у Тростянці, яны забезпечують офіційні сувязі паміж двома державами, і як ім реагувати на ситуацію, коли тематика вельми зв'язана. Тростянець, Куропати, ставлення до пам'яті, як їм будувати стосунки, коли, наприклад, у їх докладно запитаються журналісти, відповідні організації, як ви працюєте в громадстві, коли незрозуміло, як ставляться до вельми важної частки пам'яті. У нас просто в этом есть одна такая проблема. У нас, скажем так, шмат администраторов, шмат и активистов, но у нас не такая криху безгучная, я б навіть сказала, затюкана експертна супольність, тому що кожен лічить, ось там я експерт. І буває навіть такі випадки, коли ті ж самі активісти, імкнучися ось зробити нечто ось хороше, бо у кожного ж своє розуміння ось пригоже і хорошо. Роблять так, що ти глядиш, в принципі, ось, як сказати чоловіку, що ось він зробив, плохо. Ось, що, так не мусить робитися. Бо він же якби хотів по-доброму, він же хотів якби супротистояти там нечому, що ось там ось робить плохо, а я зроблю лепі, а то, як він зробив лепі, отримується ось. І у нас є така проблема, що кожен лічить, що менавіта його розуміння Пригожого, воно саме правильне, саме недотикальне, саме порушальне. І у нас нема такої традиції менавіта експертного обґрунтування, коли перед тим, ось у нас часто речі робляться не стихійно, ось стихійно, ось, грубо кажучи, є пожар, треба тушити, ось, як там, що, ось, а нема такої ось традиції, коли ось є нека ситуація і збирається коло експертів, и они между собой ведут некие дискуссии, и они вырашают, что вот правильным будет так, 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 тому что так, 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 так. Не тому, что я лечу Пригожин. Навіть експерт може помилятися, нема людей, які не можуть помилятися. Але менавіта ось самої такої традиції обґрунтування, традиції ось методології перед тим, як нечто зробити, у нас якби нема. Тому і виникають ось які такі критичні моменти, коли ось, як ви там домовилися з адміністрацією на ніяку меморіалізацію, вони робили, як вони лічать, правильно, і зробили помилку тому, що не запиталися експертів, а як якби це мусить робити. І проблема наших експертів, то, що вони, в принципі,
ну, недзе сядзяць, вось, яны не бачныя, яны не пачутыя, яны дзесьці вось Если не кажешь у просто. кніжках, у нацыянальнай бібліятэцы вось шмат такіх разумных іх меркаванняў, але ну, гэтага няма. І вось праблема ў тым, што мы не прывучаны менавіта да вось гэтага экспертнага падыходу, менавіта нават да працы з памяццю. А ведь гэта ну, вельмі важна. І ж тыя людзі, якія лічаць себе лепш за эксперты, якія Нет, так лепш гэта не ведаюць, Знали, что я- одни люди лечат, У нас- все имеют право на... Мы вот с Тетяной были на приеме у наместника мэра Лаптева, его уже зараз нема. До речі, мене більш за все здивляє, коли люди приймають рішення, наприклад, Лаптев ухваляв, що робиться на могилках, это правильно, казав нам, мне как-то кресты не нравятся, Лаптев нам каже. Какая разница, подобаются на тебе, не подобаются, ты не есть там эксперт. Вот. И мне больше что здивляє, что это люди після сиходять просто, не міняються, їх після нема. А справи нароблені, вони застаються. І от вони так ставляться, як от нібито вони на дачу собі рішають. От я так от, я би вирішив, що тут ну, треба зробити так. Катить, не катить. На Бон Куропатов я зустрілся з цікавою ситуацією, тут от є якби журналісти і в Гоголі. Оказывается, може это и відома інформація, оказывается, що перед тим, як позносять крижі, так скажем, на протягу года, а то і більше, велася розпрацовка, яка мусить бути огорожа. То про огорожу ну, меркавалі ще там год-два назад. Ось, і Мінськ-проект робив каля десятка різних рішень. Такая огорожа выглядит там с крыжами, как были, как, ну там, акценты крыжи. Вот. Ну и решті-решт все завершилось тем, что один человек сказал, что вот все, купить это. И ну, ничего не приняли из этого, так, поглядели, поставили зовсім інший, не по ніякому проекту. І вельмі була слушна прапанова ось Кандрусевича, що ну, люди, давайте сядем і обмяркуем. Давайте зробимо не так, як комусь, а так, як ось треба. Каб були почути і А ти, Павел і не ти, чує? і ти, і ти. Він чує, ну мовчить. Так, Ирина, можно там несколько? Так. Плохо чую. Насчет экспертов затронули важную проблему. Я с Тростенцов и с мемориалом Благовещения, не буду, это долгая тема, рассказывать, как я тоже пытался. Ну, не как эксперт, как какой-то специалист сказать, так не надо делать. Дело завершилось круглым столом в ВББ. Это было уже несколько лет тому назад, сейчас уже можно говорить. Но меня пригласили на круглый стол вот, как эксперт. Но я обрадовался, давно не было, вот как раз. Оказывается, круглый стол был из 4 человек. Директор ИББ, бывший директор ИББ, ну я по фамилии не буду говорить. И было предложение, мы вас просим, как эксперта, не поднимать проблемы, связанные с Благовщиной, что там есть еще другие захоронения. Вы нам мешаете освоить проект стоимостью там. Ну, вот это была экспертная встреча. Это один момент. По Куропатам. По поводу огорожи, кстати. Инициатором был товарищ Якубович, бывший редактор, главный редактор СБ. И действительно, он последнее интервью уже недавно давал, сказал, вмешался Генштаб. Значит, по поводу, кто вмешался. Качанова сказала, мне ничего не нравится. И на этом кресло действительно поставлен, и появилась сетка. Ну, это самый, наверное, приемлемый вариант был из того, что все проекты были. Значит, оказалось, то есть, и потом, ведь попытка экспортная была ж по Куропатам. Якубович создал эту общественную группу, я там был, Шапутько было там с общественностью. Были представители экспертного сообщества. А чем завершилось? Это был 17-й год, круглый стол в СБ, потом эта группа, все уже обрадовались, наконец-то какие мнения экспертов начнет учитываться. Последний раз группа заседает в апреле 2017 года. В 2018 году меня приглашает Советская Беларусь на круглый стол. Какая тема? Говорит, ваша. Куропат. Наша так наша. В доме печати, сама торжественная процедура. СТВ берет у меня интервью как эксперт. А какой из 3 проектов вам больше всего понравился? Я говорю, а какие проекты, кстати? Я в курсе нет. Оказывается, создали параллельно
экспертную группу. Качанова, главный специалист. Да, создали группу, Даже- она все разработала, уже 3 проекта, и пригласили нас на заключительную стадию, сказать, ну ладно, у нас же демократия, можете из 3 высказать свои соображения. И мало того, вот даже памятный знак, который стоит в Куропатах, который в ноябре прошлого года был установлен, ну что вы думаете, там разошлись все. И действительно, потому что этот говорит, мне не нравится это мне напоминает табуретку, так никогда не будет никакого консенсуса. Вот 29 лет боролись за выполнение постановления Сальминовского об увековечении памяти жертв массовых репрессий 37-41 в Куропатах. Когда появился памятный знак, все сказали, не примем государственным. Так мы же сами боролись, чтобы его хоть какой был. То есть все умудрились сделать использование экспертов с точностью наоборот, как говорится. Но когда уже факт состоялся, это же наверное. Памятный знак до сих пор не открыт. Вот его поставили, и все на этом. Ну я уже думал, Лукашенко, когда на МКАДе остановился на днях, я думал, ну наконец-таки зайдет, откроет хоть. Так они же даже в Куропаты не спустились кольцевой. Обзор-то был из автобуса. Обсуждали проблемы доброго порядкования Куропат. Оригинальная картина. Там же деревья плохо видно. Хотя бы можно же было 200 метров пройти и посмотреть. Заодно бы хоть увидел памятный знак, который установлен от имени государства. Поэтому, к сожалению, мнение экспертов учитывается только официально. Другие в расчет не берутся. И даже официальное тоже выбирается по определенным критериям. Вот этот хороший официальный, этот с компромиссом, а вот этот хороший. Это хороший. Ему как скажешь, так и будет, вот он и будет экспертом. Поэтому рассчитывать, что по-любому там и по военному кладбищу, там и будет подобраны те эксперты, дипломированные, которые скажут, да, я эксперт, все, но я считаю, что надо убрать. А другого эксперта не допустит. Поэтому здесь вопрос вот этой экспертизы. Но мало того, я уже не говорю, что по Куропатам давно единственное, когда образовалась целая группа экспертов. Вот там были далеко не все эксперты по Куропатам. И вообще слово эксперт у нас уже немножко неправильно воспринимается. Он говорит, я историк, значит я эксперт. Так историк может быть по ВКЛ, может быть по Речи Посполитой, может быть по СССР, а может быть только вот по периоду советских репрессий. И все историки, и все с дипломами одинаковые. Поэтому понятие экспертизы у нас тоже относительно. У нас вот скажут, ну он же кандидат искусствоведения, значит вот он специалист. Хотя он занимается совершенно другим направлением, поэтому эта проблема существует, но, к сожалению, наше гражданское общество не способно противостоять. И по событиям последнего времени, но если, тут я хотел еще сказать статус какой, все-таки, хоть военное кладбище это 2-я категория, а Куропаты 1-я категория, это никак не спасает от того совершенно. Ты сказал, более высокий статус, что можно на военном кладбище, нельзя в Куропатах. Оказывается, это не имеет значения. Даже статус не имеет значения. И поэтому вот эта ситуация, которая сейчас произошла, ни у кого не спрашивали, надо скамейки, не надо. Ни у кого не спрашивали, сетку такую будем ставить, или такую, или хотя бы вот такую. Тоже никого ничего не волновало. Когда кресты убирали, появился эксперт новый по Куропатам. Депутат Палаты представителей, доктор археологии Марзалюк, специалист по 17 веку, вот я просто говорю к тому, он уже стал специалистом по Куропатам. То есть вот в чем проблема. Там ще проблема, пробачте, вони зараз поставили эту огорожу, значит повсюдно поставили, ну, по периметру. І вони не подумали, їм зараз от кажуть, а до прикладу, раптом пожар. Ну, евакуація какая-то, ну там, умовно кажучи, машину пожарну подогнать. Ну все, огорожу. Вони зараз зробили, а потом починають... Огорожа другая проблема. Ведь 1/3 захоронений находится со стороны Зеленого Луга. И там никакой огороджи вообще никто не планирует ставить. Как будто это... Ведь Куропаты это рассечено трассой МКАД и трасса газопровода, Изяславская дорога. То есть получается, тогда надо делать всюду. Тогда уже надо по всему периметру хотя бы обозначить. То есть даже здесь делается по принципу, там удобно здесь, вот мы так сделали. А то, что за дорогой, нас тоже не интересует. То есть эта проблема, безусловно, есть, но как ее решать? Вопрос. Ну, это такая питание официальное,
офіційні межі, неофіційні межі, як з тим же самим помніком військовцям Ульяновська лодочня виставить, що з мармура, там, від той периметр, який там є, ну, він якби не історичний периметр, ну, якби просто гэта частка. А то, що доми якби, сучасних офіцерів стоять на костках офіцерів, які там були поховані повстагоддя тому, якби, про це вже ніхто не згадує. Я не думаю, що ось там могилки, а тут якби не могилки, тільки тому, що там от, якби, огороджу поставили, люди успокоїлися. То саме, як з лютеранськими могилками, да, поставили там, зараз гэта некий пам'ятний знак, що ось там, что там ось жили лютерані, ось була німецька слобода, то і то. Згадки про могилку нема. А от не кажіть, що тут могилки, тут же дитяча пляцовка, ну якби як дітям буде ну, криху криво, що ось тут дитяча пляцовка, то ну, людей не кривить, що реально діти скатуються якби, ну, на могилку, що ось вони ось катаються з горки, а там внизу ну, якби, поховання. Це їх не бентежить, головне, як про це не було написано. Ось тоді все. Якби, Ты уже не пойдешь, уже написано. як у котика, як это там, спрятался, это закрыл глазки, значит не видно. Може питання просто у когось реакції, ну які там. Я еще бы хотела сказать про то, что часами нема рефлексии у влади, що і робиться, власне пам'яті. Так само, як приклади в Тростянці відкривали в Благовщині помник, зараз переховували Парижський ахвяр Берестейського гетто. Як супроводжалася ця акція? Стрелами у повітря. Ми так призвичайлися, ми з совєтського часу так вшивали. То, що ці люди сошли, дякуючи тому, що хтось їм стрілив в голову, в тіло. Від цього не померли, нема рефлексії, що в принципі такі форми вшанування не можуть використовуватися. А куда Ирина перезахоронили-то? За город, на месте, где все это должно было остаться. Там памятник надо было ставить. Не хотели. Я розмовляла з чоловіком, який присутнічав на цій церемонії, так само. Вони, бицем би, обіцяють некий там пам'ятний знак поставити. Питання сумління тих людей, які будують там квартири. Люди з Ізраїлю, присутнічали на церемонії, пішли на це місце і знайшли некие парижські вопратки этих ахвяр. Ну, короче, свержение, что перезахованы все парижские з гэтых месцаў, ну, это голословно еще. Калі яшчэ не лічыць, што акрамя костак, таксама ад чалавека яшчэ штосьці пайшло ў зямлю. І як мы працуем з гэтым, як мы ставімся да тых месцаў, якія звязаны з забойствамі, наколькі людзі хочуць памятаць, я думаю, это таксама праблема ямы на березе, пазбудавалі такі высокі дом. І таксама наконт вот того, што змяняюцца кіраўнікі дзяржаўныя. Для меня таксама так было цікава з Тростянцом. Не цалкам рэалізаваны праект Левіна. Міжканфесійныя сімвалы не пастаўленыя. Адзін з аргументаў, а раптам там атэісты будуць пакрыўджаны. Я вось таксама чытала таксама документы про то, як ставили помнік на яме насуперак жаданню ўлады, яны спрабавалі папрасіць дазвола, дзе таксама адмаўлялі ў яму гэтым абгрунтоўваючы, а раптам там таксама атэісты ляжаць. І гэта выяўляецца, якая разбежка па часе, аргументацыя не мяняецца. Да? Быццам бы мы такія дэмакратычныя, мы хочам памятаць про ўсіх, но пры гэтым блакуем ушанаванне памяці. На свою карысць можна і ў дэмакратыю пагуляць, ну чаму не? Ну, логіка такая. Это такое сяброўство по ситуации называется, и оно практикуется шматки. И что далеко ходить, вот сегодня, когда я шла на это посаджение, я выходила на митинг, треба было еще зайти, и все ведаете, какие как бы сегодня день, 20 год этой трагедии, и там были кветки, лампадки, приходили люди, плакали, и вот пока я чекала своего коллегу, была такая ситуация, где женщина, и она стоит, ну, плаче тихенько, відаць, ось хтось у яе там, ну нешта для яе гэта асабістае.
А побач гуляли дети, причем, ну, не такие вот дети, а уже вот там 12-13 год пихались, нават образливыми словами кидались друг у друга, якби. Пакуль я до них не подошла, сказала, что, ну, неяк ось, ви бачите, ось жанчина у чорному, ось, ну, якби, кветки, лампадки, якби, ну, якби, я розумію, життя для вас, воно, якби, продовжується, але, ну, можна бути криху уважливими до ось чужого болю, до чужого смутку. І вони тоді тільки ось, ну, включилися, що, ну, так, кветки, якби, тут, ну, не просто так ось знак, то для людей это уже ось частка повседневности. Они ось ходят туди-сюди, ну, не отайсамлюючи, що це ось місце некое такое ось, де, ну, недоречно робити, якби, певні речі. І просто їх этому не вчить, бо поки я стояла, назирала, проходило шмат людей, якби, вони бачили, ось, як діти, і, ну, пройшло літерально ось кілька хвилин, тільки поки я не підійшла, ну, не сказала остальным, так само, якби, ну, не муляя, що, ну, якби, є такі моменти. Ну, ось эта проблема виховання культури пам'яті, вона, ну, актуальна для кожної країни. У нас вельми шмат мест, Тростянец, наприклад, тоже поехать, там и пиво пьют, и с колясками гуляются. Я была зараз в Берлине, я была на мемориале 17-й платформа, откуда отправляли цягники с евреями, депортовали. И так само там некие парочки сидят, им без розницы места. Тому это универсальная проблема, як ми з гэтым працуем. Ці ми некое такое гета ствараем і абмяркоўваем в узкім полі, ці мы можам паўплываць на грамадства, вось для мяне пытанне. Ці мы можам змяніць сітуацыю да лепшага, ці мы чакаем нейкіх новых рамачных умоў, якіх гэта будзе лягчэй магчыма. Гэта, не ведаю, для мяне это пытанне без адказу. Хтось мае. Я ось, користуючися моментом, прорекламую етнорух, ось товариство етно, яке зараз, у нас є така спроба зробити таку взаємодопомогу. Коли ви маєте ніяку свою справу, яку хочете добру, білоруську, ось, то можете знайти в соціальних сетках, там Facebook перш-наперш, і просто викласти цю інформацію. Може вам буде потрібна допомога, ось етнорух. І наоборот, ви побачите там, може хтось ось так само малу справу ніяку важну робить, і може ви зможете допомогти. Ось. Ну, это вот я так для себе знайшов, то, що я хотів би вот так вот прикладати ніякі намагання. Тому, коли ласка, буде... Мені подається, вельми шмат залежить ініціатива простого чоловіка. Вот, ну, одного чоловіка, який на своєму місці, може, це місце не там велізарне має ніяку посаду, але він може на гэтым узроўні зрабіць вельмі много. І дакладна, што ён можа не прапусціць зло, якое, ну, вельмі стараецца праз, каб чалавек пагадзіўся, прамаўчаў, ён можа адмовіцца і зло прыйдзецца, ну, как бы абыходзіць. Ну, як бы, таму шмат што залежыць ад аднаго чалавека. Все, думаю, распавесці цікава такую крыху сумную, але вот эта гісторыя, што людзям прасцей вочы, ведаеце, закрыць на нешта, ну, не бачыць гісторыі, да, што тут паркавая зона, да, не могілкі знаходзяцца, да. Ну, это же лепш там... Гулять с собачками. Да, гулять с собачками. Гулять в футбол. У меня свіжа ёсць гэты каледж, такі настаўніцкі, так скажем, і там будынак касцёла, внутры два паверхі. Першы паверх знаходіцца танцавальная зала, актавы зал, танцавальны, ну, актавы, які ператвараюцца ў дыскатэку. Верхні паверх касцёла былога зрабілі, ну, перагародка ж там ужо зараз ёсць, бібліятэка. І вось пайшоў туды, ну, гадоў 10 назад, не ведаю, як зараз там, думаю, што, можа, што памянялася или не моцна, там калідорчыкамі зашлі ў гэтую залу і нам расказваюць, што, ведаеце, тут, да, вот быў касцёл, вось, мы тут ладзім дыскатэкі, вот, а там віселі, можа і зараз вісяць, не ведаю, аўтахтонныя карціны, я такіх давно не бачыў, Ленін прамаўляе, вісіць, Ленин промовляет там некую промову, а на другом здоровая картина, а на другой стене Аврора. Я такого, ну, вот поездивши по Беларуси, я нигде не бачу такого трэша. Вот, ну, видите, достаны там с 50-х годов запасников Великая Аврора,
і Леніна, який щось промовляє. Якісне таке. Ну, і вони кажуть, видите, у нас відбулася така справа, у нас раптом тинковка почала там циходити, злазити, і там лик святого. Вот, лик святого проявляется. Я кажу, ну так это ж классно, ну давайте покажем. Ну, видите, не, оно у нас за Авророй, ну, эти за Лениным, я не ведаю. Кажу, а чему? Вот. А вы знаете, ну как-то вот если это будет лик святого, а тут дискотека, как-то не емко танцевать. Скажу, ну да, с Лениным, в принципе, все емко тогда остается. Но это такое шоры такие, видите, ну такі залежить просто от одного человека, от кожного з нас. І я так вам закликаю, щоб ви були більш оптимістами, долучайтеся до справи, які Таня робить, Ірина, ось які я у тим ліку і многі другі. Будемо вельми, ну, з таких малих справ щось і буде. Вот это обыяковость наше, это головне зло. Обыяковость. Ну, еще одно из таких головных злов. Ну, у нас есть такой вот, наприклад, до гэтага, пакуль не займалася грамадскай дзейнасцю, ну, не было такого. Так, поки починається стос телефонных звонков, кажуть, что вот там приезжайте до нас, у нас там все горить, падает, вот зробите. Потому что, ну, я как бы физично не могу, бо ну, якби ёсць же і праца, і другая праца, і там і свої громадські об'єкти, на якими ти уже опікуєшся. Ось, давайте я вам дам алгоритм якось зробити, ну, якби, і дистанційно я вам допомогу, як, ні, гэта складано, ось, давайте ми вам там лепі, ось, нешто там, вот это, приедьте, зробіть. Спасите нас. Ось, да. І, ну, треба розуміти, що каштовність, вона не буде каштовною до тих пор, пакуль яна не будзе каштоўнай. Вось, пакуль ты не ўсвядоміш, што гэта вось каштоўнасць. Не трэба чакаць там Пашу, Іру, нейкіх там іншых людзей, а вось ты бачыш, ну, якби, паспрабуй, якби, ну, навошта некага нечага чакаць, калі ў цябе такія ж самыя рукі, такія ж самыя там ногі, галава, табе, ну, людзі дапамогуць, табе скажуць. Ось, что, як, ну, якби тебе подкажут, тебе допомогут, но просто ну, немагчыма разорваться на ўсё, бо у нас насамрэч штодня дзесьці штосьці вось адбываецца менавіта таму, што для людзей гэта не каштоўна. Пакуль гэта не стане нейкай асабістай каштоўнасцю, паверце, хоць ты 10 шыльдаў, хоць ты нулевую катэгорыю присвой, А вот помнік ЮНЕСКО. Гэта не ратуе ад нейкіх таких зносаў і трансформацый. У меня питание. Чому не открываются архивы Куропаткина? Ваша... Я могу ответить что одним вы предложением. можете? На ваш вопрос в марте прошлого года на запрос КГБ и МВД по местам массовых расстрелов и захоронений и именам, не только Куропаткина, КГБ и МВД ответили одним предложением, один к одному. КГБ в другом документе, МВД Республики Беларусь не располагает информацией о местах массовых расстрелов и захоронений и лиц, находящихся там. Все. То есть они подвели черту. То есть нет и все. Вы задаете вопрос, реально есть или нет? Я вам ответил формально. То есть как они ответили, что у нас ничего нет, не беспокойте нас, по этой проблеме ничего нет у нас. А что реально? Вас реально интересует или формально? Ну, конечно, реально. Реально. Реально при этой власти нынешней архив КГБ открыт не будет ни в какой форме. И даже когда у нас говорят, историки работали в 90-е годы в архиве КГБ, называют там Прочка, Стужинская, я говорю, вы знаете, что значит в архиве КГБ работать? Почему меня не пускали и не пустили? Потому что историк может написать, прошу разрешить меня ознакомиться с архивно-следственным делом, там, персонале какого-то. Ему будут думать, скажут, частично, вот вся работа. Ни один историк даже в 90-е годы, то есть еще до 94-го года, не имел возможности прийти в архив КГБ, взять опись и сказать, мне надо вот это, вот это, вот это, вот это. А сейчас вообще туда никто не ходит, и даже вот в такой форме общения тоже отсутствует. Я вам скажу другой откровенный момент. У меня год тому назад была встреча с первым заместителем председателя КГБ, генералом Сергеенко, который в этом круглом столе, который говорил, в 17 году участвовал. Знаете, как он мне откровенно сказал? Игорь Николаевич, кому это надо? Вам?
у нас все эти списки, ну, просто стыдно сказать, сколько еще кроме вас надо этой проблеме. Он ответил, что нет в обществе критической массы, которая заставила бы задуматься хотя бы частично об открытии. То есть вообще ее нет. 300 человек, 5 сотен на 9,5 миллионов населения ничего не решает. Вот ответ на вопрос, что мы сегодня, к сожалению, не в состоянии, даже как гражданское общество, не просто говорить, откройте архив КГБ. Вот реальная ситуация. Поэтому не надо расстраиваться, в ближайшее время ничего не изменится абсолютно. Не надо питать себя надеждами, что говорят, да нет, это вот такой пессимист. Я говорю, да я 25 лет пессимист. И 25 лет все прогнозы оправдываются. И на ближайшие 5 лет то же самое будет. Спасибо за ответ. Поэтому я говорю к тому, что у них частичная информация есть, но они ничего не откроют в ближайшей перспективе. Дякую за коментар. Тим не менш, я бы хотела все ж таки вернуть до нашего выбора кожного. Ми в цьому місці працюємо з тим, як ті, хто в минулому були часткой громадства, стали знову своїми. Мені здається, про могилки це так само ця тема. Навіть коли сходять ті, хто можуть приколпатитися про їх, від цього могилки, пам'ять про людей, які там лежать, не повинна бути для нас чужою. І коли ми будемо починати себе змагатися з тим, що це далеко від нас, коли ми зробимо кожен свій кавалочок накірунка по захованию памяти, это все разом будет складываться в великую картину и все ж таки некий зрок будет. Здесь тем больше будет просунуть, здесь тем меньше. Но когда ничего не робить, заплющивать в очи, включать самоцензуру, мне здається, буде еще горше. І дай Бог, как в тих структурах так само знаходились і ті, хто будуть з неабиякові, і хоч щось захочуть змінити. Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. Клуб вусного історика зачиняється у нас до вересня. Там ми поглядимо на тему початку Другої Сусвітньої війни. Ми чекаємо презентацію книги Смоленчука, присвяченої цій темі. Так само у нас буде ще одна там презентація пізніше по осені, але про це після. До чого я вас можу запросити, коли хтось із вас має інтерес до вусної історії. Улетку у нас буде, умовно кажучи, практика. З 8 по 12 липня ми проводимо на базі майстерні вусно-історичну експедицію. У кого є час допомогти нам професійно, ми розтлумачимо методику збирати успомини свідок воєнних подій. Запрошуємо. Ми на базі майстерні збираємо тих, хто живе у Менську. Прийшовши сюди на працю, я стикнулася з тим, що вельми часто ми їздимо кудись на регіон, а забуваємося те, що у місті живе настільки велика кількість людей з різних місць, які можуть нам нечто розповісти. Ми спробуємо записати як можна більше професійних інтерв'ю таких людей. А яка перспектива? Ви ж бачите, свідки сходять. Це вельми важливий пласт для нашої будучої культуры памяти для заховання, а некоторые речі, ось як про могилки, коли слідов не застанеться, то хоча б може успоміни нам нечто розповідати. І навіть записуючи про воєнні події, ми беремо усе життя чоловіка, можна почути абсолютно різні теми. От як ви бачили, там одне з інтерв'ю, там про Стражовські могилки, про інші. Вельми шмат перспектив, які ховаються у кожному свідку, і я лишу вельми вартим заховати для будущего. Дякую вам. Сочите